O te folo fa talo fa tu Samoa lau fa fo ba wale vanga o le a fiafi ia ina ua tolu minuta o te nei le tu la e lima le tu tua fa wa bale o nanga lau Bluwave TV bale por kala me fa fo le nei va so Tautai ya e bale mruia fa vo le antru Tautai ya e bale malo Tautai ya e bale fia ia Tautai ya e fo i male awol fa me ka malo le folau malo le fa to le lilo mayava ia e o le so fa le o le so mua le ko fia fa por kala me ai e wa foi la o malo le o talo lo ta mo aso e lua vata te sa le sia so ngofua o yo le o fo lo fa talo fa tu sa boya te ele tu pele le loto male nganga para tu fo wa si fo le la lo le tau fiafi ia wa i fo ile tau lo me ile ya so wa fo tu langa na pale fe nga yai Samoa ia ile nganga wino le vao ma le fa e ino le tai tu langa o tau tua ia o fo isa e utu vai ai sa ili malo ai le ya so malo fa yo le faiva o tau tongi o se wala tila o fa pulo le tua lima fa fitai Samoa le on sai ia ole to ona le nei o Asiata Pio Vaoliko le fo o lungo le tatu fola o tau sir mai ia ua sama lo antu mo au tafa ia se taimi ya muli ofisili ia ile so atau se uso le fionga le toto marino le fionga le pepe pe sa ua sama mai po sa ole ofisale io a fio mai ai io le ia fa fele ya tu mo folo fa ya te auto le levanga o le afiafi afe mai le mafatalo fa ia ila tou lunga o penga te failangi fa taile mafuta mai like love Michelle tanto proclame ia a talo faile so tuli ai e pe o le tala le fono fa na fa noa i lungo le tapo kalame lo fionga le pepe e a fenga tau e le tama sapai fenga tale fa le fitu ma le matua ia tau o vea e ali tama na moe mana tunatu ia tu longa fo ile ainga fa langilangi wa fo ile suo le mapu ia tina ne fo ile tau so ma le fasina ma le la una fosia pa ikele li pa io la insa kwala afta ia siata e lai lo lava fatalo fatu le pa io Samoa lo mafuta martatu poklami taina nele le mat proclame le yaso ya male afionga o mato file vai malai ya pa ya Samoa le o ya mise mamalo la tawa ya sunga ya le tofa ya Asiata ya le wama se lua tu ne yaso ya la sonni va ver proclame io langa le wa fa ya tu Asiata ya le sonni tu lingo fie la vono le tua ina yaso malo loya o le kuale vao ia to television to fo wa manta na to ai to du mai to pasi malanga i lungo le tanto Facebook ai me se fo ia o lungo le tanto YouTube channel ia ma wala so te inga o lo ma fai o na fa leo ina tuai o nanga ma le proclame fa to le tanto major sponsors le Tasi Market ia wa fo ia fa tonga o le fo tanto tu la le weekend ia ma fo ia tau saminga ma fai nga tonga ia ma tua le fo lo le Tasi Market mo sa fa tonga ele ngatou tatou West Auckland ia tatou GI ia mapapakula ia tatou South Auckland ia singe pala ngai ke maua inga e ai kai ao ai le so ia ba se fo le tatou Pacific 40 ba talo fo va chale to si mai ia o wa fa o pea tu ngo le tatou proclame le fioka le lipole le tatou tete South Pacifica o si ia ba se fo le unanga le Pacific 40 ma le talo fa voucher le vanga le fiafi ia ai la pepe mai ri ro ko ko ki mo mai ri ngi aso yo se na mana ia mai lava ia le neva yaso ia ai atonu fo ia o fitawile fo i malfa i fo ngaluenga o le neva yaso ia e ufo la lo wartau ia sa fatino lava fo ia tulanga fo yo o tatonu fatino pe yo ta savalinga ta o ile maunga mangele o ta savali o ta fiwa vai mai o mamaro ki ngo ai o lo o ngase pea ia le tofa Asiata luna o longa moenga taimile na taiao ia maleta unu foi mai savalinga nei taiao ai le afaina o lo o mai malo of samsam o ka fisile ko po ia o lo ye fa mo o tama mtene tuai o kolisio Samoa po le skopa New Zealand ia o le afatino le latou wakafoni ile aso 5 November le o le afaia i o tau rugby club yo ina tele yo malai le o le afatino ile tatou wakafoni le ia ele ngatalna ia o la ia fo ia nai maftanga fale ainga o le amfai no fatino a mata le valu taiao ia matou te vala watu ia marfa lolo isui uma tamam tene tuayo le skopa o kolisio Samoa ia
anga I mai vatu sau pepa o tātou wakafoni ia pau ale o tātou fundraising on nei tau sanga wa mai el tātou community activity le sa whaatino el tātou tuinga sosoani e fo I pokalame whangasolo ma lo COVID ia le la whaatino le tātou whamoemoe leo le tātou wakafoni ia awasa tātou mea alofa mo le tātou o ngai Samoa ia o tūlanga na ba lo fa fetai io me ale anda te fia ita sia matou wa o ngai pesenga ka to foi la tala wa foi le umala to sau to tau il tu il tu la le ita te fa to foi wa to ma fu tu le va ola ia ai fa fetai foi le tio va ko pa e so lo me la le ko pa e so lo pele io le o le pepa so alo wa e pe o ma fa senga po e te le ala pepa na tele na sili ia so alo ia le sili era uma e ka yo ko fa ka e ma ki talo ko patalo tu si fo ma sa ma lo fa e lo boka fon vai fa le fito so alo lo ia masalo pe lu tamu sanga o tau ele seno to so ye ke fusia tanganta wa tu fa ta wala ale mana na o ni na me au for fusia atalo fa tu fo il fitalenga so alo to o lo ka vai tu ye finau e me so la to nga sunga fo mai ia Elise Dr Puni ia male la to fo o nanga ia mara ka mo fayumu le tele na ia to fayeli ma mengi ngai meru fa de ngor ki ngai fa ka wori ia me so to uma ia le wa malama yurunga lu fa mo o le kolisi o Samoa pe a fola utala na faile matu fa tera nga ma le pepe me so alo le si vai taimi pa wale me ala no ofia ile kolisi le la ngole le tau aveina le ngo si o tato uturu o kolisi o Samoa ia esa o ela ukala di ai nga la tuari e ko kongi a me ke la ko fa ile ya se me wa me fuari o lo sila le tua I lo wafu le lingi I lau tau tua o le ala vo ile ala ina e au le leia so uma ia ma mo ia o fa mato te talo pe mo ma lo fa tai lau pepe ona o le tatai mi te mana fo e whakaloa le malama ma veli le fia mai na julang o lea na ta fa I loa le malo le turu ele ta proklame le solulu e fa mapu e le fia file nei ma fa ilo le seunga I le fo I wa manuia po o le a manuia ile tanto wa se I fo ile al digital ia aso tolus fulu ne Asiata no inga la to uma sa la foto up tai tolus futa la pesiliatu amata mai lava la so lua su fitu au kuso se ia pa ia mata fulu ana po te vaiole te alos fulu fa ngata entries tai mi ato alan fa tino mai ai la unga ala wa to fa io sa de lei fa putu fa tasi entries tu ia tonu ma entries ai la to o lo fa tauta papa online malafu Samoa ai taun tolus futala fa penala ia le ClickX Pacific o lo fa ngar company ClickX e la foi se le ni anga I numero tisa le la na mawalta to entry le manu malo I le lua return ticket ti Samoa mo to foi mai ia to a vatu male afeta la New Zealand o lau tupele na sosoani ia wale usol no ulala wi for time town wai o le numero wo fa manu ina po le entry na whamanueina o loo le sitara numera o lua tasi, o lua lima, wha tolu, wha tasi fitu. O lua tasi, o lua lima, wha tolu, wha tasi fitu. O le top-up tolu sfuta la sa wha tau I le aso sfutasi o se tema, o le aso sa. O le aso sa le pa ui. Se pei o laka ngu mela e lea ioi. Aina lafo la, I le numera fitu lua wha, valu tolu o tolu. Fitu lua fa palu tolu o tolu o numero na sala fu top up le la woman malo tangata na fa tawa top up malafu atu ile lua return ticket ma le afeta la New Zealand ia le na pak mai ka ko ia a fa yo le te fa for mai ia o le numero le o lua tasi o lua lima fa tolu fa tasi fitu ia a o le numero sa mo le fitu lua fa valu tolu o tolu o ela le o matua fa maduia ina io ten tu ganga le ile o ta eta se la va ile ai ngofo pe fa ka ko fa le fa ka to fa le nai Wellington ai o le na to fa fo o le return ticket ko lua so tangata le man malu e lua ticket lona winga e alu ma aver tangata le matua fi la va ia fa lona winga e man malu e tu luo matina le ainga avatu male afeta la tu sa ortina ia le la fa tu la utala afa pe to su siste duo ia mfaino o va no tio
O wai ka e mfana e no e fa pe mai sia te e sa wia ka ka ko no Samoa. Tu sala. Le la wa mai ana po entries o se tema. O le so le wa mata tuai entries mo le tato se o ke topa. O le afati noina e le aso farele mun mule o ke topa. E lua fo e tato return ticket ma le tato wafeta la New Zealand e te manu maloi au nei ngalo. E tolu suta la pe siliatu topa pe ton fatau. E tau fwene whaungaina le au nanga click X Pacific. E la fwele se leni a nga i telefoni ti te sao. Ma wale lau avanoa i tato whailonga ia. Ma lo fa tai ala pero fa silia o tai ai foi le na to minuti ele yo ma lo longa le ta brokalame. O le tato wa e ma fai ona fa pende foi le pula o le time te whaungaina. E ise time frame mo le whaungaina no le ticket le return ticket le mo ma lo le sunde. Ono le fatua umar COVID. O lo tatala pele avanoa. A fai te de fialu tau sanga nei toa e mana o whaunga tau sanga lea. Ia au e te poli. E tu atua te mantua. To te lo tātou ia whaatau tau papamala fora o whainga luenga. E fuala le teime te awa noa im. E leanga fura walu sa moa pena le tasir weekend. Pe tasir vai asu. Alo e ta pena le ni o livi. E lua tickets. O le lei masau wou. E te fie iai. Ia ai o le awheta lai. Ai mana o e waturu vai aso lea. Ia vai whate atua. Ia wa whafonga maila. E va mana o lo e vatu. Ia oso aku le awhekala. Ia fa pele io el teine se io te usang fo ia mago foi le ava no ava pe nga ka fa su finga ka o le afeta la ma vena io ma mai te fista fa isa mo ia na ava pe o le ke fiu ka fa su fila o teine ai fa mai le ai era ke ia i luma fa lele vai ngo mela le fa lilo numero le o lo si o lo di fa ai e ke fia ka o kot ka mesinga ia la tau te fama pu eni si o nanga le pepeta te le malolonga ia o la so tai au le o la to fanga solo ai tu winga a le tato vaenga vo le fono fatino la il me vo le masana o tu pasi a le liwa o tau e tu e pe se past center na te leo no tu tonu shopping e station ina o shopping o for pasi tuai le na for pasi tuai ina sai pasi tuai ai suia o le to fano no tu vanga le fono a fai le felo pusta lona lua o la tala le no a fai foi le fai tu yo fa nau ia pe le fai fo ia pustas ia o la tala le no tele la to giveaway so te va to laptop sorry ia tele fai longa ise ia a mo sa no tai o sia si o tau ia fatino tu langa o tui tai loa e nei tai mi vai tatu i o tai fa lima bustas io se alo fatu te ua vai o e mai se mai fo a wente no fo le laptop ai la halo sanga ka ku ye lo tino io ia le na al tatu una ngala usi e me se fo ni si vai nga le pepe ai tatele i o malonga a talo fa voucher ia ai tatu fa lo loana e mfai ona la fo e vouchers a wa fa tanga o lava mole loto miti aso salva aso le loto miti asiata o ina CCK Big and Small Body Shop fa penale New Pharmacy ya Eveni Carruthers awala faingo fia asiata por la tele lo tupena mai torsela la fosa o ya Eveni Village to ainga oifu torsela na fa tawi lava o to nai lava le lotu pulo se vai fa se uma le tau se tala ia wa vila fia tau le ufu fia tau se va se fa ngalo ka ngofa palasi le lima se lau fa yai tamo mo ia e veni na utanti ai le lima o le mea fa ai mau le lima se lau na o le lava le na mo la sa io le na mo le si mea ko sia ki sa mo po saisana na e sau ye tamaiti io o matu anten fa mai tango siati foi lele po o lai ki aka mai ki por me o man e le o futa mai ti le lua se lau ta la ten o la o lima se lau te me o matu o le fa le via mai se la fina fa mai fai me fa piko ke le o tau le o pepe ma Asiata i nai New Zealand le o mo ne va no Australia e ma fai na in tai to Australia ta o le sei New Zealand ma Australia o au kuso na manu malo tanga mai Australia le na manu malo mai Brisbane le na e tu fatasi uma entries a New Zealand ma Australia paua o le voa manu malo New Zealand na le na manu malo play sloka ai e o ya tu sei o ke topa e le lo pete uto e me ia tu Australia ia okay ai matele yo tarma pese le ma malolonga ia fa sau no ngo te loa e mo le tata to e felo ai foi mai sa mo le te blanga tai au ia lo fio la pepe
Ia le ai Asiata la taatia tu lava ia o le faatino ina tanga wenga. O a foi met fina ngalo e tamu fai faatino mai Samoa le si lova yaso. Ia ora o ngalue lava ia fainta fo le tatu ngalwenga so tau au male Bluwave po kalame fo ia ale Tautai ia. Ia ma vai ni me ano fali e fia moli o ina ia inga io la ava no le spito la otapa a fa tai telefon Samoa la tu lango ile tatu titi sauli e tatu faptoa le ngata na o le tātou talofa voucher. Mai sa tātou wa onga leo Sene Career Academy, le mwhaiona o ngā fua i le whanau whaakamuta, mata suono tau sanga, le fast food tau sanga. Munisi vaenga o tau tua mna o miel sosoani, vala au mai le olu a tasi li maono, tolu whawha, ai manu ia tele lalo atu malo longa nei weekend. Ia famunu foi le tua le fainga blanga le sonta yao ia bar tua me se for no falo lo fatele tu show tu ia me se for io le tinai na ia i le fianga i ventele le fa mo tu wai ia me se for ai nga antoa ia me se for so tanto tu i Samoa mo le taimi ta fa tor pesele mo to uma le no tanto por kalame me se le ngalo lue pesele mo to a foi mai fa filo i le sia umalo so ngal tamai tai fo mai ia Dr. Lagipoiva Cherelle Jackson ia i lungo le tātou programe pesele moto. La vai se ve aleanga, awa oe tata matasima.
A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua foe ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Ako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua foe ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu mui, ai alo whai nei o tātou ainga I Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ainga I Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? O folofa ma te whaatalo whaatu le te liu mai e o le tātou poro kalame le nei taipo la fiafi ina ua lua se fono para 5 minuta mo te li tu la 5 e le tautua wha le tātou poro kalame ma ai fo le tātou whaatalo nonga ma le fionga e lau pepe e a po le songa le lipolo le tātou tete South Pasifika leo tau se se mai pe ona ufa ilo atu e a e mai a ona maua leo lea vanoa o le songa le tamaitai fo mai e a I tūlanga tau tūla fono swing o le tau whaavau malo. Ia le sunga ia Dr. Lagipoiva Cherelle Jackson. Ia I rungo program le tautai, ia is whamunu ianga foi, e sea maua vanoa whapenei, ia e whiwhia le loto malenganga. Ia hole ua matua au le e rungo o lau program le nevanga. Ia foma mesa moa, e tono si o tātou tunu, ia mesa le tele o na tofinga ui o lea. O te whawhinoa ai, ma fata alofa mo folo fantu ia I lau sunga te matai fo mai Dr. Lagipoiva I lungo le proklame le tautai ia BluTV. Ia, whaftai lawa la fionga ono nei fo I awanoa le au maua tati whaatasi ai ma o vai atu fōlinga fo I la lele o nā lawa o I seki a ka koa. Ia, whaftai mo le awanoa ia whamalo fo I ma whaatalo whaatu le malu fo I o tātou atu nuu, ia e mai se fo I tangata nuu o tātou atu nuu o lo I nei New Zealand. Ia whaftai mo le nei awanoa. Iyo e fia le loto o iyo. A sa ola utauto manatu ia so fo ia mai se o tūlanga ia onga, ia wa ka ko fo I le botu I sa la whai nao na po iyo. Ai I li taimi fo ina whaapalei, oi wa atau sa ola utau mawhau po se mo le lua whi maritolu. Iyo e. Ono tino lava lea upumoni lava iyo ono la le ele suia iyo o tulanga fo le o mai de soifuanga o mana ia lava mea ia le ai o le lua mal tolu na o tau va ai o aulana o second runner up ia e fo yana I manato I sinava I taimi on mesa tan fa sa o lenga tan noi fo ia na we sila fia la vota to mai sa vai ia e tau le masani me ai atu no I fafo me langa le fa pe ai lava ia taimi nei ona le masani KFC le McDonald's le pe oi fa vitai wa le moni sila ble malu le du fa pe poi sia palangi a le ma tuante te umare to tele e sa umini taimi le itoe sila mai ma vai fo I anti o le tausala ia o le matua le lo fa sa mo e o le te o mau ia tu fa fo si fa matala tatele yo I tūlanga o tuo nei vai ngo te fia fa sili mai o mai le nei taimi o fo ile fa tatai lo fa nga malanga ma tūlanga pisi o fe ngai mo ile nei taimi. Ia o taimi nei o lo o whamautu I Amerika I te tele o Washington, State Port Washington
Ia o la umalanga I Samoa I le taimil nei I le vaiaso leo tuana I atu na o alamu mo Australia e whaila o se whaatanoanga whale o onga po le lecture fo I le universite leo Melbourne ia e whaatau lava le mta upu leo o iai ia la unga luenga o le reportia leo po le whaatustala I lunga mta upu la ia o le sue inga tau o climate journalism ia na mai alona o toi fo I Samoa ia e toi whaitunga mawala o tina ia masia sina I ainga I sa la whai ia ma aisin talo ma sina I a mai le samia tātou ia le lawa toi fo I mai ai tatoi whaatas ia whaavitai o leo ai tā ua laua sia singa I sa la whai ia vātu fo I le whailangi o le fōlaunga ia a le tinama ele te tau whai loina mo le sila fia le to tele o le tau sala sunga te mai fo mai a Dr. Lagipoiva ia o le alo e whaasino ia I le tamali I wai longa I tōru so tātou tūlanga o le tautua I Samoa e loa I lona suafa leo moe langi Jackson Iyo, o tau mai ana usa vai sa whakau me tau lima iei nan sa fu o tau. Ia, o le alo la le tamaitai. Ia, ti lola usi le fio unga le tō tele. Ai, e me whaiona e whailoa. A fio anga, wai mo ia I sa fu e le tūlanga au, e tele au le tangata iloa au le la. Au le whafonga me le tō tele le aturu. O fia nisi o fio anga a Lagipoiva. Ia. E fia tātai mile tuto Au e te pole, au e te tele ia e tele a. Ia o sāfua e amata mai ai ia o whangamalo, o a vao, o sangone, o fusi sa fotu la whai, ia o whalea lupo foi. Ia e whai asina tele ia masapale. Oh, sa vai au liuli. Ioi. Tele I whaasale leanga, ia o sāfua e whaintale fiora ngafa. E te nane fo usoli o le mali tom balu faleon ia o sa bali fo o no fo ngal na le tup ia so no fo mali to ale melo te fia ai pe ia longa I kuma lo si mato I fale alu ia ia le bengo to ile la ai fa te tele o le mafu anga nei vai nga wo fia fa fisilingi mo le lau tau tua ma le lau wa lunga wa ia le au nanga tau tusitala o le songa tamai tai fo ma yo lo o fai matusitala I le Guardian Ata tu tala noa I le Guardian o kama fo I e pi e whea ngai ma le New York Times ma newspaper tele I tonu Britannia. E nga whai ngō fie lau sāvalinga e mai seo tūlanga e mawhai fo ona e tusia tala o tātou le Pasifika ma suinga o le tau ma tūlanga o te tupu. Whaatusa I fola te tele I wa I ai. Ia e mo ia te lele fola e la I titi fo isi tai. Whārtai mo le fisili, ia e le ai lava se la asanga, fo ile leo langa tangata I whaingo fia, pēr whapea ua ausia se tūlanga whapea la langi, ia o le Guardian pēr nei sau no, se newspaper lea e lau ilo la langi atoa, e whaitau fo e whaaululu o atunu ese o decision makers, so o se tuainga tala lava lai tu si le Guardian, ia o le tele o I la tau o lo whaia ia whaai unga whaatau I polkiki o lalangi. E whaitau le Guardian, e le I whaingo fia o tātou atu nuu e le maua ni awanoa whaapea, e le tele ni awanoa e mawhai ei, ona a vea o e matustala mo se newspaper tele whaapea. Ia ai o tau mwhai a matu lei whaasawai, lea ua au sia I lea tū langa. So it's really an opportunity o le sue a wala ia ma le tau mawhai man wha mao ni lava lunga tangata ia pei lava oisi fo I tu a inga to mai. Ma lo whaavitai, a o e tau mawhai e tusi ai tala o le Pasifika anga I fola te tele nei newspaper te tele o le lalolangi. Ia sa I tau tua fo le Herald ma le tō e tō tele nei so I la tau I nā I tū ore ke lope fia I loa me tau Pasifika ma suinga o le Pasifika. Ia ile mata mai wa o le mata opule na whaila ususu enga le University o Oxford I Engilani. O le waaile I le po'oai tu ainga tala whaatau I le fsui inga le tau ma le Pasifika e tu sia e newspaper la I o la langi. I le taimile lua whamasfulu. Pena o le lua ia stories pe lua ia articles po o tala I le tausanga e tūsia I le Guardian, whaapea ma le Sun po newspaper tele la I o Britannia. I le taimi nei la, o sulu lua tausanga talu na whalisu suenga na,
a tonu pe se fulu ia story sili a soi tasi. E maua I lunga newspaper la te le lava la le suinga. I le amatanga pe tau le ai se nau ta inga o tangata lo fai tau newspaper la lang. E fai tau tatou tatou fo I tuor ke lope a pol Pasifika. Taimi nei la o te le lava suinga. Ona o tatou le experience po tatou le iai ia o le fesuia inga le tau pe ia mua lava ona pa ia atu motula iti o le Pasifika ma lalangi ato. Mahalo whawtai. A o tai ai walanga tasi lea mata upu na matua sangole mai e le fono le na whainei e tai o le lalolangi le na auto wa atuai ia le fio kana tamai tai pare mia ma le lanto au malanga si tato duru. Tasi leo mata upu lo te leo le swing o le tau ai me se fo yo puinga climate change ai me se fo le wa vele la ko sua le tanto aturu ai isau sila ai me se ono avea ma fa fe le fa fitau le me so tanto le Pasifika e ye se taimi o tau fofo ina I lau mai tau fa ale fo ma yo mata upu tau swing o le tau fa va malo e ono matua afeki ele tatou watunu I le vaenga lea. I taimi nei o pe already, it's already happening. O leo wa ia a fianga o le tatou watunu o na fesuia inga le tau. A fianga la le iai ua whaamalosia ia pa ua whaateleina ia a wha ia o lolonga whaapea foila le umia munga la. I ela ona a fianga I le ola tangata Samoa se tulou e pe ua a fia ia me maua mai I le sami o fishing ia po me fi ngota whaapea fo ia a fia ia le talo o le whaai se tulou ia o a fianga la na e le whaapea na o le whaale a fianga sui ingo le tau o a fianga fo ia fia I ma meo lo tātou wha moe iai wha tau a wā ia le ola le leo o tātou whānau. So it's health, education, human rights, e tele lava ona fianga. Ai e wheo lolo la Samoa ma isi atunu o e maua lulunga iai maunga. E mawhai ona mapu iai tangata pe a whapea ua whaateleina le si o le vela o le tai foi. Ai o nai atu motula pe o Tokelau, Tuvalu, Malsala, o Coral Islands. Ia. E ia ile wha moe po I suenga nisi fo I sai nisi whapea I le se lau ana I le lua se lau tausanga lumanai e ono disappear pe ono mau watu ma ngoto ia tunu ula ia o fela o le a sulu iai pe a whapea le ai se me e ono sulu iai o le mea lawa lai ona mātu ia a fianga o le tau ona o le Pasifika lea na mua lava ona a fia o I la tau fo I lo wha au lulu ia I a palemia president o le Pasifika o I la tau ia pe lava le palemia le palemia le na ia le fono I le utuana ia tu nei o le foi wha moe o uma ia wha au lulunga o maa lo le Pasifika I le fono le sui inga le tau I Egypt e tele lava ia le role po le tūlanga e tele lava tūlanga o tai fo I o le Pasifika e a vea I la tau masui e mawhai ona tūle ia suinga le lei I le whaatula fono le malo o whaatasi a wā le suenga leo o ni mea e tua ia I le Pasifika pe a tupu nei mala Ma lo whawtai lau songa tamatai fo mai. O le tāua I o le mata upu le walanga le upu moni a Samoa. E nit e mo o mia e Samoa no lantou malama. Ma o ina tātou I tūlanga ia wa a whee I re kaiminga e oso ia. E whaela utala lea lau songa tamatai fo mai. Oso ia sa tātou fia umai ma kou kama ngā whasau wa ela ka pifa fola. O le taimi nei e ke le koe maua masenga me Samoa le vevela ma le asa vale o le lala ua iai. Na e fesiri lolo mafufau. Ai se awa mafua o vaenga tonu ai le se sau no ia Lagipoiva po le alo le tanto tunu o ia le to mai su e ngo vaenga ni
mafu anga o tau mangi fingi file afu fo le tau vai de paso vai le kalango asiaka tau nga makuma o la ofisilia le tau fai atu langi I tato musi pepa te le ia wa manguaka ko kana ngoi pepa Samoa observer ia wa le to isia mato Samoa Times sa fai fo ia manisio musi pepa ai ile tulang o ani tato o ani me mata utian tutupu ia Samoa la vai na hiti inusi pepa ia me se fo I pe o le fondo vai to le tu sitala le Al Jazeera I like watching those news no hita tato ile swing or malo matala anga if ile tau pari vadi me vai ngale Ia le lava vale atu. E vale mafia me mani fini. Pule hau ilo mani. Ia ele po fo ise lilo il tato atu no uma ila tau fo ilo mai mo mai nei. Ia ole tato palota leo atu na ia tu nei por swing on malo. O se mata upule na pa ia e tele o whasalau lalangi ato, newspaper, TV, le tio. Pei lava le mata upu te le lava lea ua tupu ia Samoa I lunga lava o penga te whailangi whaapea ia newspaper ma awala whasalau. Na me tō suinga lea e pei wa te le fo I promotions o Samoa. Fatu ba fua ye wa tele matanganta I le Middle East e me se fo o Asia ma o le wala to wa talanoa ina ma fesiringia le tulanga na tupu ya tatou ai se fatu ala le se ofisili le o tai le vanga le o le tele le o tupu nei I Samoa me se fatu ala o fa ofisili tulanga o fa sala launga e le to na ma le laina talu ona ta oto mai le vaenga le sa tupu le fainga maro HRP fa fainga fi HRPP ma le fast fa matala le tala o le mewa tupu ua manu mai ma le tele o fa le fa sala lau ia ma le au fa sala lau ia ma le au fia fa sala lau o ma la bonga ma le au pa fa sala lau o uma a te lona le mea le te fa le afuanga le o fia fisili so fina ngalo e peila wa mapu e maya lea e au ya HRPP o mai le vaenga lea au mai le fast na peile o matua fetongi ya ia le taimi nei ma fetu ya wa fe ai ngai e o se vaenga lea e te tauna o ia ni tulanga tau media instead for ile lo le tala no le issue wa vange me isi au fasara lau le personal life o isi tangata do we really have to go that far Very important question. Ia ole e pe e lava mta upua pea e tanga I maile pea e va ai ia afianga po o me ia afia aile ia awala whasalau po ila tau fo ilo whasalau. O afianga la ole mafua anga wa lai ona tele le coverage po o ala whasalau o la langina. Va ai mta upulea pena kavaina le mta upulea o le suile o malo whainga malo Samoa. Ona o le upenga te whailangi po le social media po o ala lai o le upenga te whailangi. O la le whaasama mo le social media. Ia, upenga o te whailangi, upenga o whamatalanga. O ala, upenga te lela whaia tu au whaasama mo social media. O ala, upenga te whailangi. O ala, upenga te whailangi. Mana ia. Umar case. Ia, o le swinga te le lava nao le uwa aia I le tātou pālota le o umatu nei. O le swinga le whainga malo. O le whaonga ina lea wala o penga te whailangi. Ua a vea ai ia tangata pālota taitasi o sui pālota o latou a inga o I latou langlongo ina. Ua a vea le a wala le mawhai o na whaasala lau sa o ai o latou manatu. Ia ma latou wita, ma le fia. O le a vea la o le peo se power. O le power lea o maue tangata anu o Samoa le taimi lea ma I latou fo I fafo.
ua mawhai ai ona lātou whaaleuina le tele o lātou manatu. O le whaaleuina lalana e le lei, it's democracy, o le whaatemkarasi, o le tutusa umaleo leo o tangata nuu o se atu nuu. Equality, in freedom of expression, po o le whaaleuina leo lo manatu, is an essential part of democracy o se vaenga tā ua leo le o se malo whaatemkarasi. Ai, peita iane, o le whaonga se ina o ala ia o penga te whailangi. Ua a matai ona solia fo isi aiata tau a tangata. Whaataita inga la o ila tau lo whaamatau. Ma whaasalalau ia whaamatalanga se. Tau whaasese. O se peila tu langa lea o se whetaiinga inga. Whetaiinga inga lea o le o ala whaasalau o le benefiti. Po o se mea le leilea i whaatatau i le whaaleuina o manato tangata ese. O laua ia te tau. On the other side, po le isi tu e leanga se i tu lo. O le whaonga se leo le leo. O le whaonga se leo lo leo. E solia i fuaia tatau o isi tangata e peila o le whetena inga na ia tatau. Le alana tupo i lo le tele o le whalamelawe le tatou i le suinga le o le whainga malo. O na ua whaonga ia ala whaasalalau o ia ala leo o penga tawailangi. E whaamata uai ia i la tō o sui whaasalalau. I lau whesili la lea i le lua o i tū. Pei o se taimi mua lea ua take sides, po ua alu lava le awala whaasalau ia ma whaapea mai ia o aue o i la tō e supporting a le HRPP. Peila ona tōtanga ia i TV1. O TV1 lava ia o le HRPP. Ia tanga ia i le talamua o le tele lava o lato coverage o le fast. Ele o se mea fau, ele whape e tau na ina le ta upu lea. O no lo o manino lava i tangata o tatou atunuu. O le whaafita auli la i le whaonga ina la iau i tue lua. O awala whaasalau lava i e tau an tutu atasi. E tatau lava i le awala whaasalau po le media. O le media po awala whaasalau. O le tūlanga lona lima lea o le fourth estate of democracy. O se vaenga tā ua leo le whaatemkarasi. E tā ua lava an tutu atasi le awala whaasalau. Po le tangata tustala, po tangata whaasalau. A le tuto atasi le tangata lea, e le mawhai ona whaasa o ina isi tū matūlanga o le whaatemkarasi. So it's really important for journalists and for the media to remain neutral. Or to observe some degree of neutrality. Ai whaanoa lava o loto i lo fo i atu i Samoa taimi nei. Ua pe ua whaatui au, ua iai lava le tu ale whainga mālolo i taimi nei, ua iai fo i le tu ale whainga mālolo leo ua tōna i atu. Ia e leo se mea matanga o fia fo i ona ua lewa ona tō whainga luenga i tōnu a wala whasalau. Te lea i ona luenga na mātou whaafia ngai mātou e wha mālosia ai ia a wala tau ona tātou observe po standards layer of journalism. I mwhai ona tūto atasi le ia awala whaasalalau po le media. O lea o tūlai mai le mea lewa iai nei. Ua lua lava i tū. It's pro-government and anti-government. And that's really sad. Ma nei talinga fia whaakolongo ma nei whaalata ai me se fo i pe ona tau whaafua mai morto o te lele whatu a June in mai. Ia. O le whawhaingo fia o le tātou talanoa na ia mala mai ia le background for le utou sira fia le sunga le tamaitai fo ma sisa doctor ia I tūlanga international law le climate change. E mai se foi professional journalism and media and reporting o le New York Times ia o le Guardian, Al Jazeera, o le Pacifica News, Herald, New Zealand Herald, e fo ia whaonga. Mor sila fia ila e le toa tele tau mate mai, pe se aua, ia, no inga whaisi mata uti o le fola lea tusi talai, ia masini ai le sunga le tofine ia Lagipoiva. O la ofisiri tu usa awa lau sunga le tamaitai fo mai. E se mea tatau I se pūlenga o se whale whaasalalau, ona involve in the ona whailoa public pe ai filo I ni me whaprokiki.
e fa mate te tauna na public mai ama le tilo atu o le te kora political side to support o langa lute tuli lau sau doanga e te tauna tuto tasi se me te tauna na mepe Ia, e lua lava ia awala e whai ai. Ia politically, e ia tunu leia pe o Britania, ma le tele tunu i Europa, whapea whai ma Australia. E iai lava le position a le leadership, po tai o se awala whasalalau, whataita ingala o se independent media o private media. E mawhai lava ona issue le lātou statements, endorse ai se party or a candidate. This is established practice. O lo o iai lava ia whainga nei i awala whasalalau lalangi. Ai o le mea lai ese mai ai, e whai lava le ngaluenga tustala. E le se ea mai i le tūto a tasi lea. So a whapela o le media organisation leo whapea mai we support the Labour government. O mātou lea, o mātou lea e support langoina le Labour government. Ai i le whaatinoina lava lao le ngaluenga tustala. E alu pea i le sao lea o le tūtu a tasi. A whai e sem ta upu e tupu, e interview pea le two sides of the story. E le whainga interview le side e tasi, tu pea le right of reply. Address fo ila ia tai o malo, e address le lei lava Prime Minister, opposition leader. E le whaapea, Prime Minister or former Prime Minister. Like the reality. Pana e tele. E te tau lava la ona whaatino ina lava le tiute o le tustala. Ina ia independent, matuto o tasi, ma sa o le whaatino ina le ngaluenga. A tonu la se senga na e mawhai lava ona declare ma endorse le media organisation se candidate po se party. Ai atu watu lava i lunga luenga ma le independence o le media organisation. E te tau lava ona independence. Whataita inga la. E tau lava a whapeo lea interview le opposition leader. E te tau lava ona interview le prime minister. So e te tau ona tutusa ia taimi o sui. Pe tolu pe fan party, tau na interview party e wha. Ma le tele. Whaftai wa manino tele le furasanga ale songa jawa tai a fo mai i tūlanga o whasalalau ngā mese fo i o tūla whono whaavau mā loi suingo le tau ma tūlanga o iai. Awai a fo i o le fo i whatoa fo i mai Samoa le vono o luatu. E moni ai o le fo i le ise o toe lilo le nei so i fuanga i tasia solo mai ia. E pe o le tūlanga nā laita te la tō laita o toi Samoa. Ua whaiale pe e le mawhaina whaatala noa mai se asea fo i whaatala noa mai ia le malo i le TV. Ia ai wanga ia la watu i tasi fo i wo involve mai ma TV fo ia e kalesia. E tūlanga whapea. Ia ua kako alua ia e nana over ia tu. O le mauteni usila fo i. U te loa te lea tu American. Ia ai sia mātou fo i tama ia turu. E le iangi ngā mea ngā sui ngai fo i ale leipa. Ia o lai sau kasi a whai ngā le TV1, TV3, i la tau fo i le e o fo le Herald. Ia o le fo i walo loma o le uvalo ia fo i le au fia porokiki. Le suinga o le mantou mālo, le tausanga fo o le mantou pālo, tali tausanga fo. Ia tali tonu mai ngā o ngā suia. Ia ai tu mawale le me fasasanga i camera au po a mainstream media fo i nei. Ai pe o se whano noanga nā mo i la tu Samoa. Nā o lisi vai ngau te fia fisili. Ki toi pauna la fisili o te loa I te moi. Te pauna fisili. O le a sau fautuanga le lei. E mawhai ona ave i le au tusitala ma le au whaasala lau. A tātou o Samoa. Ka kia ia le Pasifika ko kili. A tātou o lo o whaafonga maua mai wai maua uma li toa tele le tāporo kalame. Le fo e whaatala noa ia minister o le malo, ia manisi o tūlanga le tātou kuturu. O le a le advice le wa tele le whea i ngai. Wa kele le bisa ka fio lai o ka vaingi fuki ngā ulu o le auska. What's the best advice from you, Dr. Lagipoiva, mo le toa tele o le tātou media uma, both local and overseas? Ia, o ia ua lea ave, se fautuanga i tu salau Samoa, ai ui lea leanga lea wa efsili ai lea umis taim tati whaatasi ai. Whaapea lau fautuanga. Reportia le mea sao, ma whaatino tiute whaal tu stala, ma e tuto atasi le whaatino ino ia tiute.
Aua le avea leo i lātou o loo a fia I polkiki ma o loo iai I tu pāpo I tu au e tu leia I o lātou manatu. Aua nei avea o lātou leo e tu leia I e a fia I le whainga o lau ngaluenga, le whatinuina o ngaluenga. Remain neutral as much as possible, but do due diligence to the practice of journalism. O le beus whatuanga na mo tātou autuistala. Al whautuanga tangata lau tele o loo whao ngā ina le ala ia o penga te whailangi po social media. Se tu uloa. O ila tau ia o loo whao ngā se ma attack ma whaamatau I le autustala. O lea e whaatino atu luenga a le autustala. Na ua lava I le taimi lea na tupuai ia le suinga o le whainga maa lopo o le taimi o le pālota. Ua matau na whaamatau ma attack ia le autustala. O le ngaluenga lea e whaatino, e le o whaapea o sausetanga se tustala e mana o suilo manatu po se mea whapena. O lunga lava ngaluenga. So don't attack the messenger. But at the same time, the messenger has a responsibility to report in an accurate manner. E iai lava le tiute o le tangata tustala ina ia sao ma whaamahoni fo I le whainga o ngaluenga. O le tangata lau tele lava ia le whaongale ala upenga te whailangi. O lea ua mata o na tātou vaaia ua subjected po o lea fo iwa ua mata ona au mai luma tula fono I la tau o loo whao ngā seseina I ala ia upenga te whailangi. E iai lava tula fono e taita ia ai le ngaluenga ale tustala or standards and ethics that journalists have to follow. Whai ua e whaonga ina ia le ia ala ia o upenga te whailangi e whaasala laua ia ni whaamitalanga se. You become subject to the same rules. So e a vela e te sauvo ila I luma tula fono e pei o se tustala. E pei la o se mele te tawe ona whai te tele o I tātou o lo whaonga ina social media. Whaisau tala se, it is actually subject to defamation, which is o le tau wha se, ma le tau wha leanga lea, ma le tau wha manatu, wha matau o tangata. So I think o samta upule e whaielta next conversation. Yes, thank you. Whaftai tele lava. O te nofo fo te lolo tuangia o lo iai, e se wha moe ngā tāua lava ile nei e fia o manatu. Ia o le o tu lo tala no fa to la ula sifisidi ai lea ina ne te iwa le mfaina to sa rungo lo purkala me ai o se fa manu yanga lo afio mai e uia fo ia I tulanga ile ta ia I fale I masaninga ai ono tulanga la lunga o lo ia lo songa te mai ta I lo ia I tulanga o le to mai ua fa manu ia ile tua e au nga ile sa mai e au nga se o le tusitala ta mai ia mani tusitala poto e au ngā nei e mati ai vaenga fo ke le fo ini le sona moua to be honest fo ia me sona ta ua fasoa ile nei vanga fiafi e I tanga tale fisili mai fa mai se fa mo le pe se aya le na le fa tala no ale tua ngai I le ila u ia por kalame na le fisili mai le fa mai ia to ne se fisili tu la pe se aya le fa ona fa se interview ale to wala fa sala ma le tua ngai fa mo le la va sia tale la tali atu o fiwe ave u lu Samoa fo ile ia ele o mo mai so tava noa o le tali la le na ai tonu fo ia nga fo I lungo o le nei por kalame pe no te fa atu ia e tate nau lava fo ai o le si me tate popo e fo le na sa no nei e le tustala o le meolo le uma enga ai walu ai ma vesinga matulanga fa pena tate le nau e o mai ina ia umi ai ni fa fina nga matulanga fa pena ai wa uma na o tau fa so ta te fia fa tala no ina le tai o le tuangai ia e Samoa ia le ala voti tali I se ava no ai ono maua e fa ye se fa tala no nga fo I male tai o le tuangai ai fa tai tele mo no taimi o afeto mlanga I America la fa mo nei tau te eva pe o le umi fo ile to vaia e fa mo atu apo fe le tu pau kilani le la fa ye tatu fa ta singa pone ai o le so tai o le atu fo ye tuai
ia whaapitaitele momoli atu le whaapitai le prokalame ai le ita matili o le pese lea ma whaile malolonga le tātou prokalame whaialo leo ma whonga tau moli o le BluTV ma iso le unanga le Bluwave le sunga le lipule ia nai fui mono mantena nai momole tu ali whaapitaitele e le lau maua vanoa whapene e le lau mo fo ia so whapene ia utelo fo iwa o se whamanuianga fo il Tautai ia e le prokalame le nefiafi ia o le ua fea mai sio mātou a ofisa sio mātou pa usisi ia le taitai tūlanga te tele le te auto vaa ia te rui fafo i Amerika me sio Peritania o la mātou te talo ia pui ia lo soifua le tua wa ia tunu te tele o ia mo pea le malosi ia me sio le loto tele ia wale tautua upu ma le tautua atunu ia ma le sailinga malo i la fo ia tunu o pale fenga ia mo fo le malosi me se fo le ainga ai tatu tu Felo ai lava fo isi taimi ia e momoli o lo faanga fai o e se fo le taimi ta program. Ia whaftai lava asiata ia e le lava fo ini upu e wha matala tuai ia lo tu whaftai fo ia i launga luenga lo whai nei ia wai e te le lava fo i lau sao e tatou a inga whaatu stala i Samoa ia o nei ala o penga te whailangi leo whaunga atu e le Bluwave whaasala lau ai fo te leo manato tatou atu no. Te le lavalon tā ua i le whaalau i loa leo o mata upo e tau ona i loa e tangata lau te leo tatou atu no. Ai alo whaanga lava nei a inga i sala whai ia whaapea fo i a inga o loo i polo ia whaapea fo i le a inga o loo i le vau polo masa vai. Ai sau i roman pesili a Fantasy Stefano ho mai Asiata ai si fa mole e faisi a inga o si au i lo ngole prokalami o loo i ele a inga i Amerika o loo su ese a inga i New Zealand pa pea ese ai mai o matu sia pala i Asiata ia tato no ala ia le polasta e ui mai le faito o lele ui vai te toa o renga oi ma le whao lea am tai tele la ta totu tatou bese lea ai mai a te foi mai so loko se fa ma vai tatou malo no sau le au ko ese fai ka ko ori mele wo no my application i The reason why I love Talofa voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village.
So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Jaimana wa tile wa lua minuta utai nei July ono le tautua mana o nanga lau BluTV mesho le tanto por Colombia le tauta ya io ele ma ya fika ke ngore moku e kali ma ya ke nge se sa o remoto tele e ale na ma lo le fa to race fire be se foi no se yuli ma to ma fitanga se fina sa ili be se foi se oso ya dance to wanga ma le to ma fitanga lo le lo mo Cherelle tu va pe foi la ya songia ma le tausia be se foi lo falo tabai toro mata matangi ya tupua lau falilino fai masasa sulusi ma lole mafuta mai be se fo yo auto ya Andrew aya leo mai le fiafe be se fo ila ya lani fritten anae marito mafuta fa taile mafuta mai ya be se fo ila ya si uso ya po le songa tu sa mau mtu al frito masanga fata tamati le lua marito si te sisi le mafuta mai sini au Italia mo le fo lo fa nga ile fionga ile ya vui ngai le tina matua man na ia ma fa so ile so nafi. I hope you like your ula fala io no walu la vai momoli ia ula fala si u tina matua le vala au men na firma to officer o ile ma se no tali le telefone de ma to officer ia lava le ma to lava si tau sala e fe ngai ma to telefone au ke kalia kwa ngafi oi ia ai man na ia ma fa so ma le tina matua ia vui ngai ia po le fautanga fo ile momua le tu ya tua va tu fo ia le fio lo fale ia me se fo ia le su se yuli ia ma le momua le tu ya tua ia pa ia le fio nga ya vui nai le fio ngolo tuanu man nei ya waru la ia nai St John's io ma ka fo ia e mo ia tati au kilangi ia pe na ia le self tati felo lo ia ai peina anta lua tuanga I pitonu ia tau fu ele tele ia palangi o sainga ia o initia peile wo talu ese atu mani usila pe wo talu atu o I Europa fa taila mon maftanga le sona nafi ia I hope matua FFI ia ula fala tasile na vai ngolo mo le manto au nanga nei ma tu foi pe o fa ia tu o ula fala le fa tawina nei ia le tanto officer ele Bluwave TV a pe o sa ilisa ula fala ia te fai me alo fai fo ia me se fo yo le ula tamaitai ia te mawala vai nei le manto officer vili mele numero na fo ilunga o penga te fai lang ia me se la le vai nga fo ile le lau ke ngau sia le ula le tele na ula mai ia le fionga le tamaitai bale mia tamala na te mawa I ia ila to fa tai ila to sa mo so tai mai ia ana ia nei fo ia meto lima ia fa pela to su esa ula wa fo il fa u ngor di to sanga pe te fai me alo fai ia so tai mai la unanga le Bluwave ia so sai io le ma futa mai fo io mai le tanto concetti Samoa ia la ina tu yang ma le to ma futa ka le va ka fia fo Amelia Valeriano ia fa pe fo ia te like to lupe a bel de vanga fiafi ma lo lava me se fo io la lo vi ma tia fa taile ma futa mai ia I tone se uteni me se fo io no se mo tafa wale le mafuta ba de vanga le fiafi fa taile ma futa mai li nae o mai o to Australia se fo dos brothers te koli masoe va taile ma futa mai ne vanga le fiafi o mai le fiafi ia me se fo la songa Stefano o le wa e fa tanga ia le songa le te mai tai fo mai ia po le fionga Lagipoiva lunga le tanto proclame Dario Amoa fa tail ma futa mai le vanga le fia lunga le tanto YouTube te fia fa talo fa Amelia fa moana me se fo yo and Jaws ia ma le to fo I ma futa le vanga le fia fa lua au fanta fa tail ma futa mai me se fo yo no au sala robati fa tail mo familianga ia au seleni ia me se fo le to ma futanga o follow fan tu Asiata me se fo David Samoa mo auto malava le mafuta mai nai California fa tai me se fo ilal to fine anga solonga ia ma te mai Vaoliko le mafuta mai na ya le sa o mai le e ya le sa anta no follow ya le sa pa wa me lo ta ma fau ko nga kapis io fa to anga talo fa singa ka pa mo fa to le man nei yo ele
Graham sunga Graham Cowley fa tai ma futa mai lo fa tu mo o Townsville ai fo yo e runga o te toi fia tofo do inga pongi o i Townsville a o fa tau ma futa mai ia le uso ya Graham o inga fa do a o toi va ai ya le ni tu inga pongi fo i ola o pongi ma longo ye ma wa ta do Samoa ele dati le nganga vale fo i na yo tatou tautai ai tati tau fa itete ile mele no tala tuai I umaha e wo tu lo le ngana tu sa o talawa so di ta delu tu le market sa lo longa ma ai ya mi se foi la tama fa ka wi a mai bo fo ngai so le winki ngi a longo io a ta ita te fia le tamana ya sa mola e ke pike fu io e matua a le ila usi le sila ma tu langa ila tau mafai ka manga e te fa le tonu ngai le vi a ila Townsville ma le la tu gains ma sais ponge ngango vai esa o to ina manto isa tau io ke vai I ponge e fa kusa me le ponge pior fa kusa ngore sais tu mulianga tele la pana fa tai le mafta mai le vanga o le afi au tato ia ile si ui foi o le prokalame mai se ia le nei afi fa tai ia ile tato prokalame me se foi le vano o le tausala ia Dr. Lagipoiva Cherelle Jackson ma tu foi o le halo o le tina ma tu foi po se tasi to mali e fonga va se de fiti Moilani Jackson ia wai longa tu langa o le ngato le tua I fale tali malo foi le safua hotel le na fa tele na to wo fa ta wo to me to lima o ato lau fala o ili furumoa le tele ai o stasi na yo ta mai tai mua lava one of the first Samoa Pacifica o ilunga I tu inga fola yo tu sitala ia I kama kekele la le ia to fa fonga ma ile New York Times o le Guardian ia le newspaper na le lau te lau lunga tala ile maliwo Elizabeth ma tu langa fa pena I pele tania ia me se fo yo tu inga so we ia lo la to mai ia wole fo ni to tu Samoa tu langa la fo ia ile wole fo ina to tonu o le fa la tu tonga le Jaws tu stala Samoa Alo winga lana la yona mana ia le nei la wale o le afe mai I nei malanga I America ia e pu e vai le tatou porkalame fa tai foi o ma wele va no e fa so ai ma toi tau mati ai le tele o vaenga e te tau ona mo mia fo ia I la tou tu stala ele nga tol au tu stusi I nusi pepa ia ai au nga fo mo I la tou le au fa sala lau ma tu langa fa pena e ia tai mi nau wele al tu stala e le tai mi nau wele ai ioi ia ai nga loi wa fia ile upenga fa ngota o ana na fina fa ile tanto wa fa so ia ila to fo ia tu le fie fa le anga tamali anga onisi matua to pe o page fo ile ni folinga ai mana ia fo ile to lunga por kalame le fia ia ile fa so tu langa fo ila to lo tu langa fa tu sitala ia me se fo fa sala longa ma pe fo fola le matu te ia pe ana fa ya tu la tala se fa tura o mana ia fa fasilia le sunga ia to fa fo I mai fa la tele la utala ile fina ngalo le au mai fo ile na fa fasili mai ana nei e u tone se uteni po ole mafu anga fo ile le fa tala no antu wai ole memomua ole le tau fa ia fo se va no I Samoa ole lona lua a uva ai wo mata uma ya ila tou te tau mafai fa tala noa ia la tou te tau mafai fa tala noa fo ile le taita yo le tuangai to te ale se sina tele I fa tala noa I na te le mata ia ile tulanga o le fa tala noanga e ia ile vaenga fo ile le popo e ai ia le tilo ona e ei vaenga tantele mana o e lilifa ia ile fainga o le faatala noanga o te alo vao au le tūlanga fu ile o le umaenga e le aia se nga o lau faatala noa ma fina ngalo le taita I o le tua naile fai fo I faatala noanga I le TV1 ia so uma ia me se fo I o le penga fasala lau lava fo I le HRPP
O te le mana o la fo ia uia uma ea. It's the same way. Ai, o le tau mo whaila vai nei a mo mai le avanoa. Ma o mai se avanoa e te tau ma mo onga fo i o le loto. Ia mo se avanoa o te whaafisilingi ai fo i. Ia, i vaenga. Ai, o nei fo i ona po, le utou sirisilatu. Ele ai a se vaenga e se mai. Pai ona te tau whai atu. Ai ai se lau alunga o le tatalo tātou te whai ai le teimire nei. Ia vave ona maua le whea fani o taitai. Pauanga. Ia te au. Awa a amba peta te alua tu e whaatala noa le taitai o le tua ngai peta. O le whaatala noa ngai o le malo. E mafua fo i ona nau e whaatala noa le malo. Ma minister. Ona o lātou fufuanga. O lo iai. Ia e mai se fo i oni o lātou tadi. E tu sa i fo i oni vaenga o lo ofisilingi e le tua ngai. Ia o le au mai lungo isi whaasara longa. Nela le nai afua. Ai o lo iai le mo ongo le lunto ina ia vave mo mai ni na ia vanoi Samoa. Ia e whaatala noa ai. Ona o nei le tu. Ia o te lo fo i o a fo i ia i lātou o lo ave o taitai. Ia wa ia whaasara lau e fio o i fo i whaasara lau e le fio iai. O leu pomoni. O te le mana o ta uni sua fo i lātou. Ai to a le lei ia sui fo i whaipule o le HRPP. To a na o koneti le ia te uno mera na o vili o utala noa iai. Ia o le tali ana au mai. Ia siata se ia se kai. Se ia se taimi. Ia. O le wingala na te ua pea mai fo le to tele. E le o tau mawhai e a le ufa penanto e le mwhai o vatua. A te loile la tau wafa fonga mai to a E fo ile si sui o le HRPP. Na tā pena le leile ma whaatala noanga. Ma ne fo ile la ufa asua doi. Tā pena le lei. O se matua tala e te iai fo ile to tele o le turu. O pomonia. E ile sui o le HRPP. Na tā pena le ma whaatala noanga. E tūlanga fo ile le e kai kukusa e mwhai o ufa pea. E tari tutusa ma le situation le na whaatala noa mai fo ile matua ia ale. Pa wota ua sua fole matua ya ale avena ale ona pena te I fo ile le to tele ia ina ua sau fo ile na fanonga me se fo na fina ngalo to tasi ia ua te taun fa ma vai le ta yo le la tu e ia ila malesi nga ku e ka penga ma fatal nonga e se mai la e ia fo ile sa vali fa pe tu salava ai toia o ngai minguke pa lole ma whaatala noa ngai tau te sila mai ai. Ia ai toe koe ai lor kia soro muri. Ia, o tūlanga lai whapena e na o whai atu whapea. E le mwhai fo i hantea o na o whapena antu. Ai le mwhai fo o tangoi. O na pela na o whai atu. E le mwhai lau te le lafi fo I tuoni ni fake page ma tūlanga whapena. Ai o mātou fo pean o whai atu. Si vang na tau te sila ya o tau se aso I tūlanga whapena. Ai o le nau ta ing. Ia maua maini na ia wanoa fo I mai o le lai tu peitai. E a tau sila atu. E le mawhai fo I le e le mawhai ona o mai taitasi lava fo I nisi o sui o le tua ngai la uwa ai atu. E le mawhai ona o mai taitasi lava la tau e ono whai a maini na itala. E te tau lava. Ia, ona au tasi umai le taitai. Ia, po o le whailau tusi. E peo I lantou ia leo mai e front mai. Ia, au taitai. E I taimi tate fia mana o whaatala noa. Ia, e mai se whaipule fo. O lo no ta inga tate mana e whaatala noa nei whaipule fo pe HRPP pe a fast. Ai au te nau e whaatala noa. Se ia mai ni o la tau fina ngano I le langona o le wa avea ma whaipule. Ai po o hafo ini a la tau wha amoe moe ngama ni a la tau porkalame. E whakakia mo la tau tu malo. Pau ia vaenga tate nau e fo. Ia ai ono le nei taimi e tau whaato ai atu se whaatala noa. Ia ai pe ua tau momusu uma. Ia ai wha pe uma e aunga uma le tu ai ngā whaatala noa lea. Lea fur ko inga. Le tate whaalongo ai le toa tele. Ia, le ai. E o le nganga ia whaifo whaafonga mai nesi o nei whaipule e me se fo I pole alava le tu e teia. Ia a mawa so wawa noa e mawhai o na ta whaatala noa. E wha mapu e hei lo tu malo. O angia o e fufuanga ngai ke sa ungiungi a me se le ngati o le poloketi o le miliona.
ia o ani ati na o nau lo lava taimi e te tau ona fai mo lo tu malo walanga ele mafaina ele mafaina fongo uma le tu malo ia so uma ai mafaina o fa pe atu e to tele tanga to lo tu malo e mafai ona mau fa sala longa nei mai mo mai ia o mau ai le mai lo ai no lo tu malo o pe ala ko manga ia ko palo ka ya la fai la ngole la fai ma ku fa ma e mana ia la le to palo ta ya simi la ngole ole a fai le matu ele mana ole nga tonu le na le tau fa to ai tu ni nai fa tala noanga ta dia ia le fa pe o tau tuli au pu po la so finga ngalo tu lo ya la au le mali to po la fo so finga ngalo il so nga dula e pale ai ta dia na me ole o tatu ko tu luma ia si to telefone si tanto tala lo loto fa prokiki ia pe ato e sauni fo ile si fa nga palo ta awale alo atu mole si me tau sa ai le tai ia o te tau fo ia tatu fo ia me so la tu si tala ia ona tatu to mo fa ye tau si le file mu a me se fo yo tu langa e a wele to ami amia le sai ma le ami amia le fa no ami amia le ita e tu langa fa pena ia ka kalo mai na ia mo se no mo se ma fa tan longa ma sunga tu e po te yo le tu kai ia o fa to ai tu lava i Samoa ia e fa ngata wo fiu tau connect tu ia wonta le lo fo po ai fo tate connect ia ina ia mfa ona ma wai se no e fa tala no ai mole lava loa me se fo le to telo ila to i tu langa fa sala longa ma vai nga fa pena ia ele o ia le matapia le mana ia ai wo mana ia fo ile tu ala lo ale sunga tama tai fo mai tu langa tu si tala me se fo yo tu la fo no fa va malo ia le wo au va tu le ia so e taua fo mo oi tala no le issue ku si sa o ale issue tu si sa o mai tango le issue ai o ke kango le kangaka ai o te tu si fu le tala fo ile le fa pe le la o tu mal fanka avilia oi o te fa fu le name ai tu si sa o le issue a faia o le tato issue fa te tainga wa le la le ro fa pe ka yo ai issue o karango ai o le issue a fai o tau ngata so i fuanga fa kai nga o le issue le na o le ale mafuanga o tau ngata so i fuanga ia le na o le issue ai se a wale iska ko valele le na o tu langa fa pena e taula ona tato a fesiringia o le si issue ai se a wa tau le mai yo le tele o va no fenga ruenga wa le tasi na vaenga no no fo mo sina lao e fa tal no ai ono fo si official minister o business mala maruia ai le vaenga na o fesiringia e tu langa fo ie o mantua dele atu ia ofisa fenga ruenga la wo atu i Samoa a le va vai atu e na le tasi mai le masina le sa wo tato va ai au mai e tanga ta fa fenga ruenga fa vai temi o le ua drop o mai lalo tanto restrictions o le ua tolu wa fenga i lunga le tele o vano fenga ruenga la o mo mia e ni usila ma Australia mai se foi Australia ia ai o le fa fenga o le la tau wa ai tu o le la tau wo nga i Vanuatu la tau wo nga i isia tu motor Pacifica ia employers la tau le wa tu au mai tangata ono le fa fita uli la tu na tasi le tatu va ai ma faina sau le masina tasi sau au mai tatu tangata fainga luenga tasi la nga isu la na te tau ona tatu fesiringi ai ia pe o le ale tu langa iai pe o lua va pe o tolu ia e pola fo se fofuanga o ta oto ai ia tu langa fa pe na o le manuia o le ainga ia e re ma faina fa atali lisi tangata o le sailinga manuia ele ma fai fona tau fa tali se atu le miliona la tau o vatu le hai le nga e ma faina vatu le miliona ia wa nga la le fia ai ma le fia feinu le siva nga ala e ma faina o fa fotanga tau e fainga ruenga e nga ruenga fa vai taimi fa tu fo o tatu fa pena le to fa fetala o avanoa ma tulanga fa pena o le lunga la na ya fu yo na nau e au mai le fainga malo wai le ma faila na tali le tu nga i le vaenga le ai ma fai ona tali ele fainga malo la foi la na ya la yona no pe vai aso teitas e au mai fio ngai minister se io mai fa manino matali wa o la jo itali o la jo lo ile malo la foi la le
whamalulu li to telo ila tau fia nau au mai nisi o le tua ngai lunga whaatala noa. Ia. Au mai le tua ngai. Ia ana fufuanga fu ile le mole ati na au tu malo ai bisi fu. Ai a fai fia fesiling ia manu lau tim wha moe ngā le malo. E te tau fo ila na au mai le tātou whai ngā malo. Ia e whaatala noa. Ia ona i motu ngā awhale nā mone nei vanga o le fiafi ai wa ita pena mo le weekend. O e ka penga mo le weekend. O mai o ele nei a after tele de neva ya so wo ma pa anga ma mai le tato BluTV. Ai mai so ila to we fia lava e share tato porkalame e fia fo e tuli matai. Ia ma muli tai ia tato o nanga. E ona fai atu o le nau ta inga. Ia ai filo tūlanga o tato fa tala noanga. E i si fale whaasara lau tate vai atu. E i fu ilisi au fai waia moso oi. E pei ale ai angi mea whaaporokiki. Wale i fu ingi kala e whaia. E a ole nganga lea nau e fu. Ia ole aso wa mai le porokiki. Ia ole aso fu. Ia wa mai fo mai, wa mai ia le immigrations, wa mai tūlanga whabena. Ia le anga i le porokiki umari to te leo tātou. Ai whaavitai lau i lantou muri tai fo i prokalame le tātou Bluwave. Ia whaamanga lo fo i sera manga wale tau tamali. Me se fo i o se tau tua le neiva yaso. O e lea te mafuta mai. Ioe. Ia whaafetai te le lava ia te ohe mori sheino tātou prokalame. Maru ia le loa turu sa pati lan so antai au. Ioe. Au fo i ne i whaama mawhai lo mawhau. Ia se mea e tatau ona mama. Ioe. Au wale whaama mawhanga le mea e le mamafa. A fai fo i se tanga tolo e fa no iai po le e fia iai o ai fo yo e masaro salo iai si zo iai te masaro salo tau to e meli le na tanga tama fai iai uso fa malulu to fo i wa tele atu sa o message so o le alu le lava yaso ia le o to e mo fo i mana tu le lei musu nga le nganga pa ia le iai e tele mana o e tatio le lotu le sa ia aolo ia le ita yo taloto ia vai le manga ia ia pe te tango medisi lo matua le nana e laulo vale o te lea utala le ngana fai ia fa manulu ia te oltina ia wa sau foi le mai ka ile le nga sau fia ai mer makofa le sa foi mai o awa le tele ana le mele sa si tanto ngale le yalo taso ai kofu mai ro tanga na le ifa yasa na me ayo le sa wesu me ai lo fale nga kofu ngai vai ko le posta ale lo makuan ia fale le tolo fina ngalo ia no foi le file mo le tu to ruga na por kala per tau ne va fia pe se fo ne weekend au li tie le tu to time me le loantu ile weekend nei fai malie e fai malie a lo fianga ia eva file mu o te so na nau tele ia fatia o ia ai le mau re vai so fo tato filo ila so fua fa muta mau unanga lau BluTV me se fo i o le tau te ia e a lofa tele mo o to so fo mai manuia. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A fai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Hi, my name is Sora and I'm from South
Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans.